Nginivusele ngenhlonipho maswati lamahle nonke lenisekhaya eSwatini nani nineleni semhlabeni wonke. Maswati lamahle uyathi kunendvo lenhle man lenhle lengitsina ngiyibuka ngekuya kamoya ingijabulise kunayi I movement lesunguliwe lebitwa ngekuthi yiSWALIMO. Bazalwane angathi lokho ukuthi lendvo lena ingagucule kanjani le movement lena beyitawuba one of the best of the best emhlabeni wonke jikelele kube beyingathi pruna kancane isuse ebusathane ifake uNkulunkulu kuyo kwaphuma nje ebusathane kwangena uNkulunkulu le movement lena can be the best. How? Uma le movement lena ingathi pruna isuse lokwekufuna emandla embuso but iguquke ibe liphimbo lesive lekhulumela sive isebende like yona isebenda in fact not like isebende hand in hand with the government yona ibe ngileli phimbo lelikhulu lesive noma ngabe ngikuphi uma sinethi khalo siya kule movement siya kuSWALIMO sireporta tikhalo noma kusetinkampaneni ku private sector noma kusetigodzini emimangweni kuboshifu etinkampaneni letinkulu kuma parastatals ekhathi kuhulumeni wherever yona ibe liphimbo lesive ibe ngimashesha ayinike lo sheshe aye kuhulumende beyitaba into lenhle ngoba liphimbo lawo belitaba nesisindvo ngoba ingilesive sonke semaswati beyitaba inhle kakhulu lelive belitawu transformeka ngendlela lesimanga ngoba ngiyo lento lefunekako ngekukamoya lokuthi sibe munye sisebende kwenta into yinye nekuthi le mali yemaswati isebendele emaswati onke njengemvula yasemakade lena inele emaswati onke maneke naku leli lahleke ngako le movement lena number 1 ayika understand ukuthi singemaswati sifunani ngoba yona esikhundleni ukuthi iqonze ukuthi sifuna imali yona ifuna sihlalo sebukhosi. Number 2 yona ayika understand lokuthi isolution yalenkinga seSwatini yini yona isolution ithi kuvukela umbuso icithe ingwenyama kanti iproblem noma the cause of the problem can be also the source of the solution. Lapha akudzingeke ukucithwa kwengwenyama kodwa kudzinga ukuthi lengwenyama nahulumende wayo yeluswe noma ke ibe nalabayisebenzisako njengoba kube lenhlangano lena beyingaba yona ngileyeluse ehulumende iyemeluse lesive bekuyawuba kuhle kakhulu manje yona ithi akuqithwe ehulumende. Number 2 yona sengiyo umbusi so yabona ke ukuthi ilahlekile esikhundleni sekuthi idale indvo lenhle yona seyitawudala emadimoni ngoba iyenda buvukela mbuso ingemavukela mbuso namuhla ayikhulumi yona umbusave kodwa ikhuluma umbangave ngoba yona itele kutobanga kube bengaguqula lokubanga isale ikhuluma kubusa kwelive le movement lena umhlaba botayikopa beyaba imovement lenhle kakhulu futhi besingeke sibe nasona lesidingo sekube selokune party kunani lena bekutawuba imovement lenhle kakhulu angathi lokho ukuthi leti ingqondo tingavule kanjani banjinje le mandate labanayo yekuba ngemavukela mbuso sale bona bakhuluma tindzaba tembusave babuse kanye nahulumende noma balekelele hulumende la ekubuseni basebendele sive bangasebendeli inhlitiyo tabo letibukhali ekuphatseni bangasebendeli tifiso tabo tekubusa live noma tekuhola live babe nalenhlitiyo yesive la kubo bafune kusebenzela sive ngiyethemba kevakala maswathi lamanhle uma ngabe lenhlangano ingakufuni lokho it's best to consider another movement le yona ingaba liphimbo lesive isebendele lesive
isebenzisane nahulumende yona ibe yekumbonisa yona ibe ngileta usheshe ive naleti khalo le emakhaya itibuyise kuhulumende hayi lena leleta opposer uhulumende utawusebenta njani uhulumende nase opposer ngoba lena itomgila opposer in everything but uhulumende akafuni into leta opposer kuze siphumelele ufuna into letamsekela imqonzise ngethemba kuyevakala angibambe lapha kwanamuhla lonengqondo nalonendlebe levako uvile nalonengqondo lecondzako uvile inkosi nibusise kuze kube phakade amen